Today we celebrate and commemorate the 49th anniversary of the United Samoan Church since its inception and establishment in 1964. Le aso famla tuinai na toanga le fast from leiva tausanga. Talo na tia e ne tu o le tovine o le fao mana ngā luenga le atua o te ofo puna no mo tato ngā lue ma o au nai i le atua. Ia te au le whaaloalo tui nā toi de nei vae ma le tato sauninga i le sunga le Failatusi le kalesia le whonga le kalesia. Pionga le te akone a Asuelu Tata mo se tala o toto le ngā luenga. Tau sunga le Failatusi. God's good. Come on. God's good. All the time. God is good. Ja, maar moe maar wat moet van kijken dat zo bij de finale dat lang. Hoe zou je van moe hoe in de mei moest kan ik poe lava de kalesia. Maar ne foi a fiafi maar ne yaso. Si de kaua ile. Kalanga o ka ko kalesia. Au kula ngai mo ba ai. O se aso e se ngai yaso. E mongia ya upo ko inga o le aku. O peo mo le ai mo e mo amo loko lo ka vi vi. Mo longo fe fuli ai le au mak mo fio ngai ka ya. Ile se sau mai o pai o le kalesia le mo fo au vai pesi. Fa malo fa afkai. Ai o sino kala pupu wa o ngā luenga. Kal kongu e leo koe pose lilo. Sau se kausanga o mua. Ia ko lo kalanga. Ai ngā o sino tala pupu e wha. Ai ne yaso o le vata mo fie. O le wha mana tuina o lo tausanga. O le ala foi le tau. Ai tau malu pu enga le nei tai au muia. Tai au to ai le lofo silsilese. Dele o fat so fo ile ngalu le tai seu. Ina o papa le o pau le nga solonga o pau. Ale le fai mai o nga o pisi vale. Ai le fati. O ale le o longo le nei tai au e mo ai le wile te fai la. Ia e whai mai e tali i si ulangi. Whawhitai i le tua. Lele o tato mua ai le nei tai au matang o fie. Au a e uina te tele o pesega le nei soi fuanga. Ia opu masangi e te tele o. O le au seu la whaalo ai. I le nei tai au. Wa le mamoni lele o pepe le la. O te tofo foi le malama. Ina ua whana e le masina. Lea o tele nei upui manu. Ai whai mai. E whawhao le maa wala, le waa mala. A wao le whamoi moe o tau nuu. O le la au o le soifua. USC. Nei tai au fast fu maliva. Koto sanga USC. Fast fu maliva. O wa waina matea ma iwina. O la e mawale nei tai au fai tau wina lo talama. Whamaloi lau suma e whawhengai ngā tau i langi malo whaletua. Le au whengaluenga pa ia le tua e le ta mama le ti nāwha malo lo manu. Sumai fai fiau, au, mo lato whaletua. Sula o fionga le taitai fono, ma le laulo fono le kako e kalesia. E uia foi de tata o le fatasi le rei tai au, ma le suma le tia kono taitai o le kalesia. Ia, whaafitai le tua, whapea le fionga e ki a kono. Le mamalu lasi o le tata o e kalesia i uda tulanga whalupe.
Se o sanga whakapu e atiri fo i le tau o le nei tai ao. I le susu o lawa fionga le tia konto ina o le makanga luenga. Malo whaletua. Mo mao me mamai o tatou whaitapua inga ma tatou moli mawina whatasi. Le nei aso tau e le soifu o le nei ekalesia. O wa USC. Wa toi nei o se anga whamanatu. Lo yuperi au no lima sifuru tau sanga. I le nā tau sanga o mua mai. Wai whapea le tala. O mati aso wha, iwa se lau ono sifuru wha. Afe iwa se lau ono sifuru wha. I le masina o mati, na wha mai aini, le nei e kalesia i ainga e to sifuru mele ono. Wha tasi ai, ma le lato filifilinga. I le tamā i a Church ngai viena. E whai maua i whai whiau o le āluenga i to tonu o le nei e kalesia. Au kuso i lera wa tau sanga i awhi iwa se lau ono skulu wha, wa lisi tala e kalesia i tonu o pepa mwha mau o le malo i le skeke o California. Mai le ngā kau sanga se i o le se fulu kau sanga ia au kuso e konsfulu kasi iwa se lau pitu skulu wha, kasi le awhi iwa se lau pitu wha, wha pa ia lau malu manu. Mālu malama o le sa taulo o le whaotanga. Pei mai le tala ua ola le ngā luenga, au au tū le ngā o le tua. Pei tai, e lei whawaiwai ai le soifua ngā lulue. Au au le masina o mati wha awhi iwa se lau baluskulu wha, se fulu isi tau sanga. Pei mai ua usa le whale o le mawhtanga. Reverend George, a ngai a tupu Vienna, Fellowship Hall. O le sire tau sanga whaitauina i talaanga o le kalesia. Awhe iwa se lau, walu sukulu ma le wha. Aisea. O le tau sanga le masina o se tema. Na vea le USC, ma stasio e kalesia tonu le pulenga. Ae i sauke. A toia ina le sunga. I le toina i a malaki tau iliri. Novemba awhe iwa se lau kuas kumal wha lua masina. O le wha pai alo leo le tofi. O le sunga i le whaiwhiau i a Reverend George Vienna. I le wholotanga al matanga ruenga. I le whaia i o sensai. Peitai. Tā lofa o mali lutoa. O mau mawai au penga o le tau. Lua masina, talu le saulinga. I le masina o te sema, lua skulu lima i tau sanga lava. E awhe iwa se lau balu skulu wha. Na whamutai e lea lii ngā luenga le tamā. I a Reverend George ngai tupu bena. Lua skulu tau sanga. Talu ona ia taita ia mai al ngā luenga. Ma le lafu mamoe. Lea o tātou sopo ia i nei leo i tana. Tātou o oa i nei whale seu masa i maa o mani. I anu wali awhi iwa se lau baruskulu lima tau aweina mai ai le kalesia. Le sunga i lau ao ta mama tua i alo manu tuitasi ma le whaletua i a e pedesa tuitasi. Tau sanga atoa se i o i awhi puali i awhi iwa se lau baruskulu ono. Filifilia le whai aonga takto e lia. Reverend Elia ka se mai whanakua i a ngālo ange ta se. E whai matai tai o le lafu mamoe. Se fulu ma le tolu ma le awha tau sanga. Awhe iwa se lau iwa se fulu walu. Tau sanga atoa. To e tau sia le suga i le ao i alo manu tuitasi ma le whantua i a pedesa tuitasi. I a le ngāruenga. Se iau i ao ke topa i le awhe iwa se lau iwa se fulu ma le iwa. O si whenai ngā le kalesia, ma le sunga i le whaiwhi au i amatang ese tunoa, ma le whaletua i a tangi lima mua sau tunoa. Se fulu ma le tasi tau sanga, o tai tai o le lafu mamoe. Ina o tua le ngā luenga, o wau wha pensone ina la o soifua mwha malolo e le kalesia o. I a masina o se tema, lua awhe sfulu, o na tau sia e le sunga le whaiwhi au i a Kirisiano,
Tivo ma le Failautua ia papa. Le ngā ruenga mo le ono mo le afu masina. Ua le masina o februari lua afe sfultasi. O si whengainga le kalesia, ma le Susuga le Failatusi au le whakaasa. Ia Reverend Samoan tiala vea ma le whalekua ia whapoiponga tiala vea. E whai mana whai whiau. Se iau mai le nei tai au. Nei o fast full ma le iwa lo matua USC. Tātou sila ia le viinga ma le whawhitai le tua. Ma tātou ave le whamua. Au le nei lātou sanga. O te tatonu o umo le sila ma whawhafonga. O tātou nuu le tala wha ngā ruenga pei o fonga ina ma saunoina. Ma saunia le tātou ta maa whale nganga i le amatanga o le nei tau sanga fō. Au nai tusinga whamamonga whatala o le tausanga o le kalesia, mai a mati lua afe skulua, se iau o mai a mati lua afe skultolu, i le nei tai au. Lima skulmalvalu ai na lotu. Au whai o tangata na lotu o le moa se au whai. Wai o mai a lisi a inga se tulau, pei ni whatunuina, o tausanga ina i masina o Ianuari. O e na whananau ni nei vai tausanga, e tō o lua i laua. O e na mali liu e tō fitu. O te tausanga tua i le awa ma le whaaloa tele. I le tātou nulo, ti e tātou tūtula i mai i nei tūla. I le awa ma le whaaloa. Tausanga tua i lau suma i le whaiwhi au pēni a mina taitu. Mo se pese, tātou te usua. Ai sei o tātou tō manatu i tausanga o sola. O le futia wan, e ne tau a seina na ngā wana. Ai mai se lava foi. O nisi i le nei foi tausanga whare tala o le ngā wana. O le ala o smina atu le pese ma tātou lau tutu. Ma tātou toi manatua. Nisi o lau whai ngā ruenga pai a le atua o mwhale tua. Le tō tele na wao le fionga i ki a kono. Ma tina se yo lava fo i whanau le nei male kalesia fe mai o whai ni langi le latou folau